لهولره هجمارة كمازن جمع مستاين أوليين دورن جدا جداين هرما كردستان بمسعود بارزاني سروك هرما كردستان راجفيان دجوين دا سروك هرما گوتارك پیشکش کرو تدا بالکشان دا سر هم پرسن گرینگو چارانو سازين هرما كردستان بتايبتي پرسا رفراندومه برياري قال همو برياري قولتر يعني اگر حكومة برلمان احزاب برانبر با اراده و برياري قال ابي طبعا من هموی اداتن بو جبهه کردنی خاصی گلی کردستان اما بویش گوت من بگرین و بو ملت خومان بوی ملت بریار بداد حقیقت نک مؤسسه بید یا دستگاه بید او بریار بداد زور کس دیان گوت والله مسئله رفراندوم و من رأی شخصی که رأی دو حزبه رأی دو شخصه رأی چند کسی که و من مسئله خو ما موضوعی که علاقه به همو تاکی که خلق کردستان وهاي لا دجت بي لقلت بي دوستت بي دجمنت بي اما الى همو من خلام الله تدا اما چارانوس همو من پیو بستر ولا بروا اما مسئله که ابي همو خلق کردستان رأی خوی بداد بابزانین اگر رأیان به بلدا خو بی احترامی رأیم خلق بگیری اگر گوتشان وکو اسکاتلند نامانوی خواهته بی يعني تو واجبی خود بجه گیانده و ایتر تمام مادم نایوی بی بخور رگای کیتر چون اختیار دکات چون رگای کیتر دادوزی تو خوی بریاره داد مامۆستایان ئۆلی divê civînê da tekez li ser wê yekê jî dikirin ku divê jiyana welatiyan baştir bibe û her wiha daxwaz jî kirin ku nabe di pirseka wihaya giring ya weke referandumê poşma bibin ji ber ku gelê me gelek qurbanî û şehîd dane. ڕاستە کەموکوڕی هەیە لە هەرێمی کوردستاندا ئەو کەموکوڕە نابێتە هۆی ئەوەی کە ئێمە شتێکی چارەنووسساس کە سەدان ساڵە لە غەباتداین بە هەزاران نەوەی ئەم میلەتە شێخ و مەلا و زاهید خەباتیان کردووە بۆ ئەوەی ئەم میلەتە بە مافی ڕەوای خۆی بگات ئێستا کاتێکی گرنگ و هەستیارە بۆ ئەو مافە گرنگە ڕاستە ئەگەر هەندێک کەموکوڕی شەوێ نابێت دوامان لێ بکە لە مافە گرنگە چارەنووسسازەکە پاشگەز بینەوە و تەسەووری منی زۆرینەی هەرە زۆری خەڵکی کوردستان بە بەڵێ بەشداری ڕفراندۆم دەکا و کارەکەش سەرکەوتوو دەبێت ئینشەڵڵا. لە سلێمانیە لڤینە نەخێر دەنەهادا ji bo referandûmê ji bal hin kesatiyan ve dest pê kiriye û daxwazê ji welatiyan dikin ku ger referandûm hate kirin dengê xwe bidin nexêr. Daxwaz ji Serokê Herêma Kurdistanê hate kirin ku seredana Silêmaniyê biket û navhatî jî derbarê Silêmaniyê wiha got. زور به خوشحالیه و سردانی شاری سلیمانی کم و سلیمانی جگه تایبتیه لناو دلی من سلیمانی اناسم زور چاد سلیمانی لزور زمانه و بلام لحشاستو سه 86 کسی سلیمانی زنده بچال کران لسر اوی بس به حرمتی ها نکر برانبر به وینه ملا مصطفى همه سلیمانی استب من ازانم است نوع ارهابی که فکری لسلیمانی درست بوا اویش مسئله کاتن او ارهابش نامینی انشالله و من همو وقتی که آمادم و انشالله سردانی سلیمانیش دکیم اگر هر نبی بولای ما مستوانی برزن رنگ لداویا پیوا خوا کو مسعود بارزانی سروک هریما کوردستان لسروی کرسی بداوی آنی او یک به مامۆستایان اولی راگود کو او خوا بربجار ناکه جبو پوستا سروکاتیا هریما کوردستان و داخوازه ج همو عالیه که دکه کو کسه که دن دست نشان بکن جبو ورگرتنا پوست سروکاتیا هریما کوردستان اس آماده ما را دست بکن. احمد زباری دنگی امریکا هولیر